Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel ko Azarif Gaming. Dan saya akan main game Roblox. Saya akan main game Brand Revolution lagi guys. Itu part ke-12 guys. Dengan kawan saja dia dah jadi Toto-Tosau. Itu secret tau guys. Korang pernah dapat Brand Rock Secret? Kalau pernah komen tau. Saya belum ada lagi. Kawan saya dah ada. Kan ni kosong lagi. Okey, korang jangan lupa like dan subscribe guys, okey? Saya kira sampai 5 tau. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, terima kasih. Okey, jom kita ikut dia. Dia ajak pergi ke Salamino Penguin yang bos tu guys. Okey. Saya tekan yes lah. Tengok tu. Dia dah sampai Spioniro Gorobio dah. So ni guys, dia jadi Spioniro Gorobio. Okey. 1, 2, 3. Okey. Dia tukar jadi Toto-Tosau balik. Sahur. Okey. Jom. Sigma boy. Tok afamo. Okey, aku TikTok Avamok guys. Yang masa dulu, yang dulu guys, korang ingat tak? Masa part 11 guys, yang part sebelumnya. Okey. Korang pernah main game Brand Revolution tak? Korang pernah komen tau. Okey. Salamino Pinguino. Saya jadi Salamino Penguin ni guys. Yeay. Salamino Penguino guys. Okey guys. Saya tengah buka guys. Saya tak yang mata-mata tu guys. Aduh, tak dapat mata-mata. Dapat ni je guys. Ada update terbaru guys. Arcade event guys. Kalau biarkan 10 hari. Nanti. Kalau biarkan 10 hari nanti dapat secret ampal Alibaba guys. Saya kena main 10 hari.
Okey. Saya dah 30% dah. Sikit lagi nak. Mau ambal labu pula ini. Mau ambal labu. Untuk Chicken Trailer Mania guys. Ada ribet ketiga guys. Ribet Brandon. Ribet ketiga Ballerino lololo guys. Bukan plastik Ballerino lololo. Plastik Ballerino lololo secret. Ini emas guys. Ballerino lololo biasa. Okey. Okey. Okey, sikit lagi saya nak mau ambil saya salah lagi guys. Sikit trailer mania kali ni sumpah sikit trailer bisikit trailer. Okey, sikit lagi saya 85%, 89% lagi guys. Untuk level 36 guys. Untuk level 36 dan ribet ketiga guys. Okey, sikit lagi. Salam minum pingguin ni. Cepatlah, lambatlah. Okey. Jingo balò, jingo bali. Okey, aku jingo bali guys. Saya dah boleh pergi kat tempat lain guys. Nama yang tempat level 26 sampai level 43 Secret Trailer Mania guys. Weh, ada tonton sahur. Ada 2 tonton sahur guys. Mana yang asli? Cuba pilih. Yang ni lah sebab ada nama Kuat Zarif Gaming. Tapi yang lain guys. Namanya sama, avatarnya sama.
Aku jadi krokodilo ananasino guys. Pergi kat bos guys. Nama bos ni Bolbito Bandito Traktorito. Yang kentang naik truk guys. Namanya Bolbito Bandito Traktorito. Tak payahlah. Kita kalahkan Mateo dulu guys. Kita kalahkan Mateo. Banana Conda. Guys, saya ngelek guys. Saya ngelek. Okey, jom. Kita kalahkan bos. Lah sebab kita satu nitas ni. Tengok ni. Kita nak sama-sama lawan. Bolbito Bandito. Saya ngelek guys. Okey, kita lift dulu guys. Saya lift dulu. Tak payah, tak apalah main yang ngelik-ngelik guys. Ballerino Lololo. Okey guys, kita lift dulu guys. Maaf ya guys, saya lift dulu. Okey, saya dah main balik guys, okey? Okey, tunggu dulu sebelum nak ribet guys. Tunggu je event the party guys, okey? Saya accept. Okey, masuk untuk ribet guys. Lepas tu kawan saya datang ke Patah Pimpat guys. Sebab saya lupa kan saya Patah Pimpat. Ni. Sebelum serang apa-apa dulu tunggu kawan saya pergi ke Patah Pimpat. Tengok ni guys. Ada ni, senanglah nak teleport. Baloni Lulilolli. Okey. Jom kalahkan Lirila. Boneka Ambalabu. Okey, saya jadi boneka Ambalabu. Okey, jom kita cuba serang Lavaka Saturno Saturnita. Okey, yang ni dululah. La vacca Saturno Okey, saya jadi Saturnita. Lavaka Saturno Saturnita.
Kawan-kawan. Warbeluni. Kawan saya nak lift guys. Okey. Tony, dia dah lift dah. Okey, sekarang saya boleh main seorang. Il cacto ippopotamo. Maaflah ngelag lagi guys. Tengok Roblox saya macam mana. Okey. Tekan ni je senang. Saya kena lift balik lah. Okey. Dah lift balik guys. Ngelik lagi. Orangutini ananasini. Kurang. Tolong like dan subscribe guys. Supaya game ni tak ngelik lagi. Okey. Gorrillo. Watermelon trillo. Trippi troppi. Troppa trippa. Okey, jom. Kita pergi kat Talalelo Ocean. Itu kawan saya tapi lain bukan Toto sahur guys. Zebra zubra. Zibralini. Zip zip zebra. Zibrocini. Game saya jadi macam ni. Okey. Itu lift keempat guys. Okey guys. Ta 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 ta. Sahur. Okey. Jom. Okey, kita kena berusaha guys untuk tumbuk dia tu guys. Bukan, kita untuk kita seorang. Bogarito bondito. Kita nak sampai secret guys. Okey, jom kita tembak.
Capu cappuccino assassino. Aku jadi cappuccino assassin. Okey, kalahkan. Orkalero orkala, guys. Sekali lagi. Orcalero, orcalà. Okey, saya jadi orkalero orkala. Masih sama lah, guys. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Guys. Okey, jadi sampai sini je lah video part 12 ini, guys. Video yang part 12 itu nge-lag, guys. Tak tahulah, awal-awal elok je game ni. Okey, sebelum tu kita... Okey, terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Terima kasih dah like video ni dan subscribe. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye.